Blay pi baros ka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat ke bakong san menta ka singi kilong. Kem ki seng bhalang ya ka kali tu ding lembong. Nang ki Raymond Kurba sha kerdan he ka MMA. Kurup drok ki pulit ha West Garo Hills. But ujor FIR uba Adelbert kat no penlut COVID ka sorkar MDA. Tumantang ni phaj ki khubor ki bakhamria. Kiseng bhalang na kilum garo ba kenthop ya ka FKJGP AYWO but AGMA rengkat berki pulit upclaw Forest Protection Team jongka Garo Hills Autonomous District Council JHADC kila yo bad eka kali ML08J0322 kabadang kit tu ekiding lembong na Southwest Garo Hills ban lethe Shajala Assam. Kanika kali kala ya dang step prengap hakapor lai shiteng hasnong Grengandi haka khandai tere urempang. Kini kiseng bhalang kila IT kanika kali sha Range Forest Officer JHADC Tura banle karkum ki kendon an yada khlaw. Usama Raymond Kurba udukhot jaka Meghalaya Martial Arts subala wanra nam ya kajela haki lumpung jinga khun ya kura ya kenjat lane Ultimate Fighting Championship ula sha khot ban kentiu shu ya ka sap jong u haka kenhon ka ban America USA. Menta uni usamla unya khun haki lumpung bahe ka perthai ula thu haki lar pathai khubor ha press club. Awan ang niya ban penpau mo kajing semua ya play track rat ningkong belakang wan nga do kenika lat ka di dia ngari u MMA fighter ba ngelaju represent ya ka India ka Senam Abjad country cha South Africa te mentah kini kenti biang yo kalat mo ba ka trials kini kita bang atlet and then ngelaya sign a contract for 1 year but kawai ka management team upgrade management team from Los Angeles and then kani ka management team kadi ba la head Julian and then kadi ka abun midon about around 60 fighters kibara na kani management team and then kibon lagi kiri UFC fighters and then ngaru ngayo lingba way UFC fighter and then Rishon so he udah itu ba yarap yang ngapan yo bakanika team so I ngadon bakanika team upgrade management te mentag ha kalian ka management itu ide ini ba in charge nga sinisha India so ngadi way ba masajid first time na India na Asia but kanika team and then kanika team menta nga ngong ngandon sa ngala mud manage menta biang hakapro level kabanlong kidan southly ki promotion ki blawan ki bla approach mengi kade kawai kade EFC kawai kade ka what's that Netherlands level kadina Netherlands kawai kadina South Africa kawai kadina Malaysia and then menem step ngirangi kawai Kipulit na West Garo Hills kila kurup drok na kawai ka kali Mahindra pickup kaba kila pen upshrip ha Rongsai Police Outpost haba kila talasi kanika kali kila yo ban sei kilu kidawai kuli drok la kemi unongnya mereka kali la batno hakate ka Police Outpost kajing token karangya chaprang Uba Adelbert, ukartong ka Voice of the People's Party VPP, ula ujor da ka FIR haka khandai tarik urempang sya Sadar Police Station, ban tip syai ka nuklur tengka ka sorkar MDA kala pelut ban temnya ka klam COVID-19. Dakani ka FIR, uba Adelbert ukwa ban tip la ka don em ka jing pendan kam baklai ka pisa pat ba haka serngiu ban te lakam ya ka klam COVID-19. Uni unang yalam ulaya thu bahaka por bu ulong kumu MLA ulapan jingsha naka sorkar kanu ka pisa kayo naka sorkar pedeng ka jubab ka ba uyo naka sorkar kalong hinyo pun riu klur tangka hendrai ka ba phalapat kalong hadin balap lengba ka RTI jong ba dispersing rani ka sorkar pedeng ka mang hadu shispa khat khandai klur tangka sya ka sorkar Meghalaya ka jingkli kalong shanu la pelet ya ka sau phlai klur tangka ka batam ya kumu wei na pring ki amali ti mentah pat kumu penpau bangawan ban launch kanika FIR kadai kumu responsible citizen kani ngaperken mau ba mentah kalakut tak ka tenya jon ka term hakaba umdon shu ka session house kan umdon shu ka session
Hak bangitip aka demokrasi kidon ka legislatif, ka eksekutif, bat ka judiciary. Di hak ba nganut banong, baka eksekutif, bat ka legislatif, kalafir. Jadi halor ka mangrim, ngasani atali ka judiciary. Bat ngawan haru ni kapor, bangis scam na kaliang ka police department, kan le la ka jong ka kamram at the earliest. Namar lapan kan mau menur lembaga kita kihe sarkar polis ibong baman bangi don po ka kam misati kikiti imla pan trai lut tiga bang ngets kam mata nakaliang ka police department umdon ban interfere habde bar kane ka subject ka mangawan ra khamat bangi scam ka investigation kan sapau yakiki ibro ba sei kane ka saupulai klor kadon namar gi ko aban tip gidon kohok bar ko muwe na preng ginong song sonong jong jala ngilai ka no jing jinjar ka jing sitom ka jing duno jing man sim babun ba ai tigi por jong covid-19 tingim kwa bain ka pisa jong pai ba an panno kam bakla Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ba Vincent H Pala ula pendapat ba santli ki sopdung lani ki commitment ba ka Congress kan penteri kam mardor na ka benta ka roi kapar jogi pat ba ka jela kini ki sopdung kilong ban penkup ban aibor hilong kami khamtam miki bala du no unong kamai hayeng hasam daga bakershan lai hajar tengka shiyeng manu banai ka ban kenjo shaka lai pohon riu hajar tengka shisnem ban penlong ya ka Meghalaya ka badap babiang ki kam ki jam ban wanra ya ka Meghalaya ka balat na ka bamsa bampong ka Meghalaya ka balat na ka jinglip kha ka ding elektrik bat ka Meghalaya ka balat na kidrok halor kini ki sopdung lani ki commitment ka seng Congress kantor sikipal ba banya khun yakani ki election hakani ka kanti uba apala ula ongru baka seng Congress kladon bok shibun bakinong yalam ki ba kipal ba kim da shaniashu kilami na ka seng menta ka Congress kalong ka yeng ka bakhuit basuba bat ka badap dakinong yalam ba thamai ban wanra ka senshar khada da ka jishakri hagipal ba ka jela. So we have almost 60% of population are youth, and these youths are in a big challenge now. When we go door to door, we find that many of the parents used to cry when we visit them. When we say that what they want, they said, no, my son is in jail or my son is giving a problem to us. Why? Because of the drugs. Meghalaya is is the biggest problem in India, next to Punjab last time. So, but Meghalaya is increasing day to day in terms of drugs. Drugs in the sense that drugs abuse, including alcoholic and others. We don't have enough rehabilitation center, but we keep on pumping alcohol, we keep on pumping retail outlet, we keep on pumping more and more wine store, and also the Meghalaya is like almost a center for drugs coming from Bangladesh, drugs coming from different parts of our border in India. Pli perda usamla Shempang Lungdo Mauplang ya ka KSU Matchapang Khasi League Basketball Tournament Arhajar Arpulai hakandai tarik urempang. Hakani ka basketball tournament lawan bersimbenta prakun hun nakalyang kisamla kenthei bat arpusan kun hun kishenrang. Yakani ka tournament la penlong Hamadan basketball maulai nong pedeng. Hakani ka singisdang la penlong ya ka jinga khun beningkong nakalyang ki kenthei hapedeng ka LUSSCO persya ya ka ONYX hakaba ka LUSSCO kala job da R4R la R4A basket karba hakalyang kishenrang layale hapedeng ka Dubak B persya ya ka Putmuri A hakaba ka Putmuri A kala job da Nyapulai la Sabhuwe basket. Habis itu kata nagalang juga seng te ngimpat don kum kata ka jingtmu hendrai ke bangi pelong ya kan basketball hang ni pelangi kerman skam baki klub ke bopiar hang ni po India kin pai kmat hang ni po ka jella ka jungi bat mentang i artul ki klub hang ni po ka jella ka jungi kata ka selong lebat bat ka telilang ki ba ki artul ki klub ki ba khampa bat nginget ma na kan ni ka jing pelong ka jungi kin yo bani sementa haki ni ki klub bopiar habani kon siap sampai kulai yaki kelap saya buat nagalang jungi kum kaki simulasi kali ka jingkwa pelong ya kan ka basketball entah lah south nam ganti hakban kong ya ka not out kadi bitang sta mulai hadian beda hakini lais nam beda hakini asnam ladap nilai no ka Matchapang Khasi League hakaba ngan ganti we samla khasi dungi ba kan ka jingla ka basketball hang ni po ka jalla ka jungi ka duna hadu kata kumbang ihi ba samla kan tayro mentang ihi le benis keman ha ka bakinya sementa kan jingla ka basketball kumbang ihi nagalang ni kum kasang hi ngem kwa ba
kum kerja menriu ke jongi ingin su long tang kum kita ginong pekai namar ngin iba haki pat sport ni menakan ni beladap long na pelong ya tuka macam perang kasih likat krikan hak ban pensular ban ketiu ki samla kasih ke jongi se sebentar yang kan basketball ni kwa bagi samla kasih jongi baru makin mi shkamat makin bapeni ya kasap ke jongi umdai ba makin syukur no lanir makin syukur randian yani ban snow kum bakar ni samla sampang mana ba kamda syong ya hakajing hakaran yang gendrai gari kajing tristom bar kajing lan dia te kajing pelam kajing ya kan basketball ni kerman ba sisin kasih ki samla kasih jongi ki samni shkamat ha bakan yo ba yesem mentah ki tournament bahia ni por India ba ni kerman ba kan ni kan long shi mentah kajing ai mesti man kentiu ki kun samla jonga jat jongi Utim Jim Movement ukurtong ka Kongres na 38 Mendipathar constituency ula kentui ki palba kanika jaka bandum sngap ni sha skor ki khubor lamler ki ba priang persha we ukurtong ya we pat ban wanra ka jingesun hasnong hathau uni usamla ula dep ki jingpule Master of Technology MTech na IIT Guwahati udai na kasnong Mendi Salpara ukpa ula song thait na ka kam hi ka school kasarang ni magba rocharam bera talona de nasimang angni Indian National Congress ni 38 Mendipathar constituency candidate ungi chakatingan ko masingno anga timjim momen nunga anga Mendipathar salparauni angni magbaski bani kamko ka ayuritia donga anga angni Master of Technology ko Indian Institute of Technology Guwahati ni ko machotpa angni politics na ribani muksongani de thangkhana aro power na unja ndiba da alo developmental gaps rang bangga sector rong donga education sector rong jamena health sector rong jamena skill development rong jamena agriculture sector rong jamena ba una agreba below poverty line family o dongeng pa nokdang ni mandirang ni nekani ko anchung da alo nekna kata maninga to di iya rong ko address kana kata da alo anchung nam chumotinga mena anchung mahat banga dini akan gumun ko nekna kata mana if you want to see the change be the change na adung thangani ko nukna kenchum ode na thangan dung thang chemoni agana uni unsa da alon chung chadam berang ko nukna tamana bang patta chadam berangan dung thangani ko de nukna daska andiba anthang thang uko action plan ona ba kham mona sokna tani a uni unsa da alo nasima angni background ko niate ni kenchum oba politically background jamena financially background jamena am mamu badungja andiba anthang ni khatung ni skani ko kaoksian baksa dangdegi unas skani ko anga antang on kangeri bana ni muksongin bada alo nga yaja ko ainga we beben banga songni magba phagparang aro musong bate angni political opponent rang yanda ko politics rang khalenga je timjumde phantesa khnalo je krai noktang dakna kepenci khatang geno yang geno ba anu basa ko barang de dak ko khatang ko khnenga je tao Februarian timjum kore biya kana ta menga world tang songsi ri yang geno chawaris mana andak ba khatharang ko jangbung banginga ia uni keman anga angni makapa phagparang ko molak taska andak kapa khatleng ba politics ro achung jagu jana niatini bo mongsong ko ba anchungni nangnekani ba anchungni gisukko chanchie dilga ko siokani ra dilga ba baditana kengkeng onkangi ri bainga ua busa chung dalu ni dakta nanginga anga daalo jensume angni IIT foreign ba dentang anchuni songo nokko ni nekani nokko nekken ba khaoksin ba chaknamaja aru iya ko nikisa ma daalo anga ongkhaten ba dentang ani ko rabana ta nangenga iya ta ko muksonganiyo ribani gonsa antang ko onkangi Mendipatharo anga jakubo ka china nangenga Kawai na kijing tumu juki perton sipai kalong ban wanra eka jingtre baya jan bha berki pal ba hakeleng kijaka badon kilen sipai hakani ka kenti ka perton sipai 18 Assam Rifles kalaya lamkai laipusan ngut ki khna baduna khotmet bat saungut kinong hikai na Ferrando Rehab Center na nongpo Agartala Tripura kilawan banjungo yaka yengshong bat office Raj Bhavan jeng ulat ka Meghalaya bakin yar ka jingnang jingtip bat kin yo I bat yo mat yaki jaka bathamai namar ba ulat ka jela u Dr. BD Mishra umdon hasilong laplias mo bahai kanika kunho do Dr. BDR Tiwari Commissioner and Secretary jeng ulat alayalam kai ki keleng ka atat jeng kanika yeng bat lapan iru iki kamera terekam jeng ulat lasam ki jing ais ngo bahas akan mau highway pe iway naki kanika kunhon kan le jingo yaka Silchar Guwahati bat Shillong Enyalam ki shaki jaka ba paunam hakini kishnong
ka perton sipai Assam Rifles ka bay nadong syadong yaki jinglut hakani ka jingalam jingokai yakini ki khanna. Ban penlim uram ha kaliang persya Dr. Mukul Sangma na songsak Konrad ke Sangma ulah hiar syakate ke jaka pendung o ekamadan perta election na kabenta ukertong ke NPP nihim di Shira. Ulah keno baka jingker bajing sarong jung Dr. Mukul kala jem knap habaka kongres kala thong presiden MPCC ya uba Vincent H. Pala. Ulah ong ba u Dr. Mukul uhaban hair kerat na Shillong ban net ri syaka All India Trinamool Congress ha Kolkata. Kaladan kasin ba u Purnu e Sangma ukpa jung James bat Konran ulah let ri syaka Trinamool Congress bat ulah job MP na kaseng AITC. U Konrad ulah keno ba u Dr. Mukul ulah pentelot ya kaliang persya da ka petno na ka Kongres bat menta ulah pentelot ya ka Trinamool na marba bon ki dekhot jongka kila pet syaki we pat ki sengsan perthai. Kamadan perta election ha songsak kala lengu pum kumbaya lek kai arngut kiramha. Dr. Mukul dalo tikrik lalari baude agreement sign kana nang gena agreement na makam cibia songsak ko ba aro tikrik kilaw ba by chance ganion bia siode amode bia songsak ko ni resign kana nang gen ane agreement ko siya tinga tikrik kilani manderang une ba nangate songsak ni manderang ko ba digya kana skenga Dr. Mukul Sangmare, bayamang campaign ni sumayo lecture ko no din ay samang sugbo. Nana election ni Japan no by chance na tikri kilaw ba aro sumsa ko ba ambodi. Nana tikri kilaw resign ka gen ma? Mana sumsa ko ni resign ka gen. Ikot sinakan chingbo. Aro tikri kilaw ni resign ka gen ya kano de le couch na shoot boy agreement sign ka bo. Anes ani na sumani right to ka. May na nesman dalo bina ka say bina bot ko niya. Nalo biya. Tikrik law amani jamono by chance amode. Naisimang ko biya gali katode. Je manderang bina kam ka achum. Je manderang bina botkot achum. Ranggen ba. Sa biso ko nirokken. Uni gaman songsak area ni manderang namme chanchina nang kene. Badak itu ki kuboy lapoy ka bakut tat hadu banginde syambiang kublei shibun.